Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intaikan biyag ita, ket impatulod ti pagayam ang nagpailingad itinagan a May. Iti Solano, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nakaro ti chismis dito lugar mi. Sana ka naasam ang makichismis. Kinapudno na, likliklikak, tamok nga awan tinasayaat nga ipaay na. Nga may saak kadagiti na biktima ti chismis. Bueno papagayam, intay dinggen ti panakay-drama ti pakasaritaan ngayon patulod. Ni pagayam amay. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. May, liklikam niya ang tilinda. Taapay manan. Naibarangay manan mangibabain. Apay? Inreklamo tayo in chismis na akaaruba na. Onay matday ta na, mangibabain? Pag-aayat na ngamin ti mangichismis iti pada na atao. Imbag ko mano nasaya at adamag ti uwaras na. Puro mo't pamadakas iti sabali. Ay, imbag laki din taawa na kakanayon dito'y balay. Ay, jak lamasang sango ti makichismismis. Itulod ka dito para daan. Tapno awitak dagiti daddo maagamit mo. Ay, amangan mo't numaladaw ka iti trabaho. Nasapa pa'y mat. Agkuyog tamanan. Amumat kan dagiti chismosa. Oh, manano kumangay. Ay, amumat tan ti panunot ti tao. Bayam idang agchismis. Mabainak lang amin kan kadan. Sapay antik ni Linda. Tikang ronaan at chismosa. Katno kaano lang idi impabarangay da. Ay, wan nga rod. Kanayon ama kiapa. Saan latang agpatingga? Manang Gloria, Linda. apay, boyfriend ni Meg, jay buridak mo. Wen. Kaano pa'y? Ay, nabayag damutan Ay, Apay ka day. awan, nadamag ko laang, tanakitak ang nagkuyog da idi na minsan. Intulod na ni May, ije paradaan. Ta ije ti pagububraan na. Kasano, kat in-transfer da. Ni May. Wen, ay na, adda nga min kalukwan nga inaramid na dito'y. Aya, Addan sa pakainaigan iti kwarta. anya. Ngam ne, di mo la ibagbagan asyak tinang ibagakan ka ha. Kasta gayam. Kat, nidan ngay, kanayon kumit ang makita anak ang motor. Awen, takolektor ngamin itan. Ala, panawan ka pa'y dito'y Linda. Tane, madamaak nga aglutluto ka. Sige manang, ngam ne, dumagas-dagas kamot ngamin dito'y no awan ter aramidam, tapno agis istoryata. Anyamat da ito inlutom, nanang. Apay, Nagapgad. saan mo't ti kunak? Dan, ammom ka di ti damag maipapan ka ni May. Anya da ita? Ammom ka di no apay anayakar ijay ile. Nag-resign ngamin kano dya may sa akadwada. Iso na yakar ijay. Kung naadamat ang maipapan ka no iti kwarta. Anya? Sigurado, ang mga no nakadispal ko iti kwarta. Dinanang mat. Saan ang maaramid ni may timang dispal ko iti kwarta? Posible ang mapasamak ti kasta, anak ko. Di lang tumot ngamin patpatyan nyo, nanang. Ay, di mo ko naanday ta. Apay, kaya't mo ti makaasawa iti agtatakaw? Nanang. Madlaw ko man. Saan mo't unay ang matatao ni May dito'y balayo? Wanantay, tada trabaho na iya-ili. Kasta ka de. Kanayon ngamin nga overtime. Kan oray Sabado kan Domingo. Adalat ta serrek na. Kasta kaya?
Wan, ante. Kat, manungay mo ti sweldo na ijay. Impangato damot ten, ante. Umababot mo ten ti 20,000. Dito'y ngay, mano ti sweldo na ide. Ante. Panawan ka pa'y. Mapanak pa'y ngamin dita bangkag ko. Ay, iwan na. Sige, tagawid ak matan. Kunak ngamin numasang patak ni may dito'y balayo. Mala, irekap mo dito'y balayo. Taamangan no adda makastrak ngagtatakaw. Nasaysaya at langan andito'y parkit ipagditan ta. Tawan makakit-kita kadata. Kunam nga ata ibagam kanya. Diyan baga ni Auntie Malinda ka ni nanang ko. Mais. Nga iso ka no anayakar ka ije ili. Tanakadispal ko ka iti kwarta. Anya? Imbaga kan ka neta. Tapno agan anad ka. Ay, nay daytan. Kan kinunakmat ka ni nanang. Aliklikan na ti makis, istorya ka ni Antim. Sanaksan ang makatupal. Apahagsan, uray antik. Sa anak lang arudan ang matatao iti lugar tayo? Chismisan nakpailaang na imbag kumamot no pud na. Di ka madanagan. Tasaan ko matapat yun timbagana. Amok apalso dagiti imbagbaga na. Agkita kaming tulaang. Bayamon. Agruan dayta Agul uli magaklang arudan. Alaos to daytan. Nakaungat ka manan. Umisam ka man kit di. Agawitan. Nadadao lang timod ko. Ni, nagawid ka mo, may. Aglablabusan ni Auntie Linda. Taapay manan. Ibagbaga nakit din iti ina ni Dan anakadispal ko akano iti kwarta. Anya? Nasakit tinakam ko. Inapay ti boyfriend ko tinangibagaan na. Ay, ni ante talaga. Mapanak iji balay data kasaritak. Ha? Saan ka amadanagan, Manong? Saan ko nga apaan? Kasaritak lang ngay sardeng na ti panagchis-chismis na. Wan, aklunak. Imbagak day takin ni Manang Gloria. Auntie, saan napod no dayta? Saan ko amaarami ti kasta? Isumot tinangag ko. Di na ko mapirpir dyan, Auntie. Nagruna iti pamilya ni Dan. Dayta lang ti umay ko ibagakin ka, Auntie. Pangasim. Isardeng mon ti agchismis. Wanya, nalpas ka din ti panagsingir mo. Wen, itay pa ya. Mabisi na. Intaman pa agmerienda. Uy, day taman ti kayat ko ken ka. Wen man, tadaman damagakan ka. Anya dayjay? Nag-break kayo ka din kini May? Anya? Isumat agwarwaras sa damag. Oy, saan kami nag-break ah? Ha? Di ka man. Ti damag ngamin, simurot ni May itilakay abaknang. Anya? Manang Gloria, denggam ti bagakan ka. Anya dayta. Apay, agayan ayat pailaang dadan ken May. Katwan mat. Agdagayam sugar daddy ni May. Anya. Day taman anak mo. Apay nga anusan na ni May. Nagado dita ang babae. Nay. Tsak amo dayta Ay naman ang Gloria, bagbagaam ni Dan. Narigat ani May ti maasawa na. Ibabain na ti pamilyayo. Amok anasaya at ti pamilyayo, manang. Respetuan da kayo dagiti tattao dito lugar tayo. Iso a panunutem. Ano ni May ti maasawa ni Dan? Kaasin tulaeng. Asino dyan ang itulodkin ka dito'y balay? Jay driver ti boss mi dayjay. Ada ngamin umay ko alaan a papeles dito'y balay. Ipapaapura ngamin ni sir. Makita da ka dagiti chismosa ket iyaramidan da ka man ng tiisyo. Hay, makamudan Basta awan ti aramidak adakas. Oh, makitam Dan. Nagpintas ti kutse dyan ang isukatan kan ni May. Kutse ti bus na dayta. Kinapudno na, kanayon ko ida makita. Jaklay bagbagakan ka. Ngam ita, si kan amis mo tinakakita. Tutay mar dayta girlfriend mo. Kaanakak ngagpaiso. Ngam jak kayat dayta ngar aramidan na.
Dan, kalablabas jay kotse anang itulod ka ni May. Nanang, Kita ang amin. Nginginaan a kotse. uray da kayo kat mamati kayo? Apay kumadyak pa tiyan. Pudno, Dan. Mapagsisilpo kon dagiti istorya. Iso asaan unay nga umay ni May ditoy. Taadda ka dun na naabak nang. Jay boss na. Pamirdi na lang day tananang. Amok adi ka mamati. Gaputa ay ayatem ni May. Ang usaram kumata panunot mo, Dan. Luklukwan na kalaang day jay ababae. Kwarta tinapatagkan kwa na. Isong agpanunot ka anaimbag, anak ko. Nanang, Ide, kayat ko nga iso ti maasawam. Ang itataam mo kun ti kinatao na. Ay, nadismaya akon anaming pinsan. Oh, si Kapit Gayam, May. Dito'y ka diti opisina, dadan. When? Anda ka din ni Dan. Karuruar na met. Kasta ka di? Apay, di mo nasabat? Saan nga rod, sir? Nakaumay ka man. Kasanukot saan nga minan nga umay iti balay. Bisin sa akanayon ni Dan. Panagkunak, saan mo't unay abisi? Ha? Kanayon kami pero mo Apay, anda ka di problema yon? Awan mat kiti. Ala, bayam. Ibagak to ken kwa nang imay ka. Apay ngay May, tasaan mo na pumaspasyar ni Dan dito'y balay. Diya ka mo, manong. Saan nga min asimardeng dagiti chismis kahit? Diakon kaya ti agpa-apekto kada kita a chismis. Saan matapod no? Ang ni Dan, Makaamon, no patyan na dagita at damag. no apay mo't ngamin nga saan nga agsardeng dagiti tattao nga agchismis. Iso nga ro ti pakaragsakan da. Ibagam ka ni Dan, asan apod no dagita adamag. Ay, nauma akon nga agpalpalawag, manong. Auntie, kumusta ni Dan? Ha? Simraken iti trabaho na. Kasta ka di? Saan akon nga agbayag. Panawan kan, tadapay aramida. naskan ngagsarita ta. Tanaringat mo nagwin naswas tang awan manggag mo kanyak. Anya? Diyak ko makaya ta mapasamak te kastoy. Mapresyo raklaw na yan. Mangmangag kulat ta dagiti agwarwaras at chismis. Ajak amo, lupod no wano saan. Saan apod no dagita, Dan? Amamunak mat saan ka di? Ngam apektado aklaw na May. Dayta ka di ti rason no apay asaan ka nga agpakpakita kanyak? Diyak ngamin na irwam itikas ta nga intriga. Iso pasensyakan. Iso na say-saya at langan. Nupot din tanti relasyon ta. Anya? Nag-break kami kini Dan. Gapo iti chismis a nagwaras iti lugar mi, Mr. Lonely. Nasakit tinakam ko iti antik nga iso tinangiwarwaras iti madiadamag. Saan kami nga agsasarita kini antik, gapo iti dayta a napasamak. Tuy pagayam mo, May. Agyaman kami matitingka pa ng ipatulod iti pakasaritaam, pagayam a May. Adu at talaga ti dadaelen ti chismis. Tamayarig ngamin dayta iti apoy nga agramaram. Iso nga iti biyang kumamat dagita chismoso, wenno chismosa. Di da kumamat ngamin agiwaras iti palso asao. Ay ket padasam lata kasarita ni Dan. Ket ipalawag mo asaan nga agpaiso dagiti chismis a nadamag na. Ang no talaga asaan na masalbar ti relasyon nyo, nalabit asaan anapudno ti panagayat ni Dan kan. Ta namati iti sausaulaang. Naglaka na ka nga in break, gapulaan iti chismis. Kat saan kuma apagsakitan tinakam mo, ti panangi-break kan ni Dan. Ta saan ama ikari iti napudno
apa nagayat mo. Bueno papagayam, min ka nangaganti pa na kay drama ti pakasaritaan ni Pagam Amay, iti Solano, Nueva Vizcaya. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kan iti matdireksyon Joseph Glenn Binawe. Musika ken computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo an